Menta perlokan wara HP ke kubur. Kadai ke jingriam. Ong Sergei Lavrov yo Modi ban husiar bah. Tong ay sangap. Foreign Minister ke Rusia Sergei Lavrov ukeno baka Amerika ke aiding. Ya ke jingkan atah pering ke India baka China. Ke Rusia ke kam baka Amerika ke wadlat wadlenti. Ban pintawa ya ke kampu iying jong ke Association of Southeast Asian Nations. Ke jingdai ha pering ke India baka China ke lakimba. Nadu ke jing tengku kispai ha galwan house nem arjar po house nem baladem ka India baka China kila venglut ikispai na depsang badem chok ha eastern Ladakh lajar kata peteng ke China ban support ya ka Pakistan ban Persia ya ke India ha kapor bawarra ka India ka operation sindur Persia ya ka Pakistan ka China ka ong ka dei ke jing babe ka bajur baka Pakistan ka klem pentip kloy ka Pakistan ka pentip ru baka peran kam mi gijet ya kun China ban jubab sika operation sindur jong ka India lajar kata ka Chinese Foreign Ministry ka keranga ban penting kena ya ka dei ke jing pentip jong ka Pakistan 中方对目前的事态发展感到担忧。印度和巴基斯坦是搬不走的邻居，也都是中国的邻国。中方反对一切形式的恐怖主义，呼吁印巴双方以和平稳定的大局为重，遵守联合国宪章等国际法，保持冷静克制，避免采取使局势进一步复杂化的行动。我们愿同国际社会一道努力，继续为缓解当前紧张局势发挥建设性。 Bom penjat ke India ki air defense system ke Pakistan ba supply ke China happening ke operation sindur. Pen iru ke India yo PL-15 missile China bala pra ba siat ta ke Pakistan. Uputin udan ke jingdai ka ba ije about Chinese President Xi Jinping baru Prime Minister jong ke India Narendra Modi. Publish bun story tala London Network Daily Post.